bitangazamakuru bikomeye ku isi hose zimwe mu nkuru za mbere ziri kuvugwa kurusha izindi ni intambara iguza igihugu cya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Indi nkuru ya kabiri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byo ku mugabane w'Iburayi ndetse no ku isi hose muri rusange ni umwuka w'intambara uri gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Ubu ngubu mu buryo budasubirwaho hari uruntu hagati y'ibihugu byombi. Nyuma gato y'uko Son Excellence Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva yigize gutya akita ingabo z'igihugu cy'u Rwanda inyeshyamba ndetse akanarenzaho akazishinja kwica abasirikare b'amagana n'amagana bari mu gikorwa cy'ubutabarane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho mu Burasirazuba. Perezida Ndayishimiye Evariste w'igihugu cy'u Burundi yarongera avuga ati igihugu cy'u Rwanda kiwenanye kwa Perezida Paul Kagame nicyo cyohereje inyeshyamba z'umutwe wa FC M23 zijya guhangana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kinazohereza kwica ingabo z'u Burundi zari ziri mu majyepfo ya Kivu FDNB. Uyu mugabo General Neva yakomeje avuga ko agiye kugaba igitero ku gihugu cy'u Rwanda akagitera anyuze mu Kirundo akazamukira mu Bugesera mpaka ageze mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda umujyi wa Kigali gakora ubutegetsi buriho bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ni bimwe mu by'ingenzi byari bigize igitero cy'inyandiko Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yagabye ku gihugu cy'u Rwanda cyari kigizwe n'amagambo 621 y'Igifaransa byanyuze ku rubuga rwa X rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Mu burakari bwinshi nyakubahwa Perezida Paul Kagame akimara kumva ibyanditswe n'uyu mugabo Son Excellence Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yaramwihanangirije bikomeye anamuha agasopo ikomeye cyane amubuza kuzongera kwita ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF inyeshyamba ndetse anamuha umuburo yuko ibyo bitero bari gupanga kugaba ku gihugu cy'u Rwanda ingabo z'u Rwanda RDF Rwanda Defense Forces ziteguye mu buryo bukomeye zikitegurana ibikoresho by'urugamba bikomeye byo kuzahana bihanukiriye umwanzi wese uzagerageza kwataka igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho yamuhamagaye ku murongo wa telefone aramubwira ati nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye Burundi bugasigara hakaba harimo kuza iza SADC Burundi bwagiye muri SADC atoya mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 i Bujumbura kwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugo afite muri uyu mujyi humvikanye amasasu atari makeya y'abari bahanganye. Hari impande ebyiri zihanganye ziri kurasana mu buryo bukomeye, bamwe bashaka gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi abandi bari kumurwanirira ngatavanwa ku ntebe y'ubutegetsi cyangwa se ngaticwa. Muri iryo joro iyo kudeta yari iri gupangwamo kwica Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yarapfubye, maze bukeye bwaho Perezida w'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yikoreje ku rukuta rwe rwa X arandika ati ingabo za RDF zanya kwa Perezida Paul Kagame n'umutwe wa FC M23 bagerageje kunyica. Kugeza isaha inkuru ni nyinshi zituruka mu gihugu cy'u Burundi zivuga kuri kudeta ndetse n'itegurwa ryayo ndetse n'itutumba rya kudeta iri kuvugwa kuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye, abandi bakavuga yuko atazabayoborana manda itaha aziyamamariza mu mwaka wa 2027. Ese ubundi iyi kudeta irashoboka mu gihugu cy'u Burundi? Niba ishoboka se yakorwa n'abandi? Ibi byose nibyo ngiye kuba nagusobanurira muri kiganiro cy'uyu munsi. Nkwaye ikaze mu murwa mukuru w'amakuru agezweho n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari ubwa mbere uhisanze kandi subscribe ufungure akazogera kugira ngo tuzakomeze kugenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye n'ubundi buri munsi. Njye ndi Mr Irene, nkwaye ikaze. Kugira ngo usobanukirwe neza reka duhere kuri kudeta yari yabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2025 mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura humvikanye amasasu ari makeya imbere y'urugo rwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye ari abarinzi biwe abari barinze urwo rugo nyine aribo bari bari guhangana n'abari baje kumutera ngo bamukore ku ntebe y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Yagenze ite rero? Abari baje kwataka Son Excellence Evariste Ndayishimiye babanje kwica abarinzi bagera kuri 6 gusa batari begereye neza urwo rw'uyu mugabo, gusa nanone bari bakikije urwo rw'uyu mugabo, bari bari muri metero zisanga 50 turutse ku rugo neza
nk'uko uburyo bw'uburinzi bw'uyu mugabo Son Excellence Evariste Ndayishimiye ku rugo rwiwe hameze. Reka mbanze ngusobanurire neza uburyo uburinzi bw'uru rugo hameze. Ni ukuvuga ngo hari abasirikare baba bari ku rugo neza imbere y'umuryango bacunze umutekano wa buri kintu icyo ari cyo cyose kiri kunyura kuri urwo rugo. Hakaba abasirikare baba bari mu nzu n'abacunze neza icyumba uwo mugabo araramo kugira ngo hatagira ugihungabanya habe na gato. Noneho hakaba abandi basirikare bari muri metero zisaga 20 uturutse ku rugo. Hakaba n'abandi bari muri metero zisaga 50 bari gucunga neza buri kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyagerageza gusatira urugo rw'uyu mugabo cyangwa se cyagerageza guhungabanya umutekano w'uyu mugabo cyangwa se guhungabanya umutekano w'urugo rw'uyu mugabo. Ikintu cyabaye rero muri iki gihe abari bapanze neza iyo coup d'etat bari bazi neza igishushanyo mbonera cy'umutekano w'urugo rw'uyu mugabo Son Excellence Evariste Ndayishimiye ucungwamo. Babanza guhitana abo basirikare bagera kuri 6 baba bafite amajomeri cyangwa se indeba kure zireba neza zigacunga neza akantu ko kandi icyagerageza guhungabanya umutekano cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyagerageza gusatira urugo rwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye ku buryo kijya kuhagera bakibonye. Abo ngabo bagera kuri 6 babanje kwicwa rugikubita baraswa amasasa 3 mu gahanga buri umwe wese arahapfira ako kanya. Icyo gihe ababarashe bakoresheje imbunda zero silencer cyangwa se akagarura rusaku kugira ngo hatagira n'uwumva habe na gato n'urusaku rw'imbona ngo bahite babahururiza. Ndabizi neza ikibazo wibajije ni gute coup d'etat yapfubye kandi bari bamaze gutegura neza umugambi wabo ugahita upfuba ako kanya. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe kwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye icyo gihe ikintu cyari kiri kubarizwayo hari gucunga amadroni ari kugenda azenguruka umujyi wa Bujumbura areba neza akantu ko kandi uburyo umujyi umeze cyangwa se umutekano wawo kubera ko bari biri kwikanga muri iyo minsi uko atakwa n'umutwe wa AFC M23 uturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitewe n'ubwo bari bafite rero bahise bashyiraho drone zizenguruka umujyi wa Bujumbura zigenda zicunga umutekano zireba neza akantu ko kandi niba nawe wakegera ikibuga cy'indege cya Bujumbura ko aricyo cyari kiriho intwaro z'ingabo zirwana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ndetse n'ingabo zose z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Muri icyo gihe rero ikintu cyagaragaye mu gihugu cy'u Burundi izi drone ubwo zakataga muri uyu mujyi zabonye abasirikare bapfuye. Mu kubona abasirikare bapfuye zese zitanga amakuru ku cyicaro cyangwa se ku muntu uri kuzikontorora niko guhita atanga amakuru yo guhungisha Son Excellence Evariste Ndayishimiye bagashaka ahantu bamujyana kubera ko bari babonye yuko bamwe mu barinzi biwe cyangwa se abacunga umutekano w'urugo rwiwe batangiye kwicwa. Abari baje kwataka bakimara kumenya amakuru neza yuko babavumbuye niko guhita babika intwaro bakiyambika imyenda ya gisivile kugira ngo hatagira ubavumbura yuko aribo bari baje kwica umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ushobora kuba uri kwibaza ngo ninde wari wagerageje kwica Perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye cyangwa se ninde uvugwa mu majwi ni bande bivugwa mu majwi yabagerageza kwica uyu mugabo Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Reka nkubwire uwa mbere ni wari ufunzwe muri icyo gihe wo bita Guillaume Bunyoni. N'ubundi bivugwa yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bamukunda kubi bakangura urunuka Son Excellence Evariste Ndayishimiye bitewe n'ibikorwa agiye akora birimo kureza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagacyura imirambo. Akaba niyo mpamvu abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi bakunda byuzuye uyu mugabo Guillaume Bunyoni. N'ubundi bakaba bari kuvuga yuko ari nawe wari yagejeje kwataka igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye amukure ku butegetsi ubundi yifatira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi abuvimvire neza 5/5. Ni ukuvuga ngo impamvu uyu mugabo yashyirwaga mu majwi y'abagerageje kwica Son Excellence Evariste Ndayishimiye ni ukubera yuko umunsi yafungiweho abaturage mu gihugu cy'u Burundi bateje imyigaragambyo bateza akavuyo gakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye agerageje kwica uwo bahanganye ku butegetsi n'ubundi bamwita ikigwari. Bityo rero abo mu itangazamakuru ry'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi batangira kuvuga yuko aho Guillaume Bunyoni afungiye yagiye yohereza abicanyi bajya kwica Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Hari abashyize mu majwi uwo bita Prime Niyongabo akaba generali mukuru mu gihugu gisirikare cy'u Burundi FDNB bakavuga yuko nawe arimo bagerageje kwica uyu mugabo nyuma yuko bari maze iminsi bagiranye amakimbirane akomeye cyane ndetse akanamufunga iminsi igera kuri 7 akabona kumufungura. Avuga yuko uyu mugabo Prime Niyongabo yari yagerageje kwigumara ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Bityo rero abaturage nawe bamushyira mu majwi yabagombaga kwica Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Akene niyo mpamvu bavuga yuko yari afite ubushobozi bwose buhagije akagira abasirikare bitoje neza kubera ko yari abazi bose akagira ibikoresho by'urugamba bihagije biteguye neza 5/5. Ari nayo mpamvu yari yagerageje ngo kwica cyangwa se gutera coup d'etat Son Excellence Evariste Ndayishimiye ngamukure ku butegetsi nawe abuvimvire neza 5/5. Igitekerezo cy'uburyo wakira iki kiganiro ndagikeneye muri comment. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze mu rwanda mukuru amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu Rwanda icyo usabwa nakindi ni ukanda subscribe gafungura kazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bize nk'ibicanganye kuri sinze madutuye. Nge ni Mr. Irene naho ubutaha.